Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ka jing songkhya ya ka jing bamyo alat ki samla puli ban pendep ya ki examen jongki ki badangsa ki nong yalam jong ka seng New Trap Youth Council haka arpo trek mentab na jumang arajar arpo ki lelet ye kendo yo vice chancellor jong ka skol ba North Eastern Hill University ban pen sngau hu halor ka nekamat ka badan kam ka bakta ru ya kalawei jong ki samla u secretary jong ka education cell ka HYC CEC u samla en lang sawian ha ka jekaran bar kinong lum khobor jong ka bat CTV ulai tho bakaseng kala pen sngau ha vice chancellor jong ka skol ba nehu bakam dei ban perlong da ka online examination namar bakane kan bu jing e ya ki samla pule nakadaw ka jing bambiang ki kor ki bor khamtam hakithai nong kandong đây bật trình long để cái exam là mà bạn y và không có UGC guideline các bạn là issue mình hakin di kisi mesti apa dia apa ini dia penuh dia conduct ya ke exam apa bulan Julai isu thua ba kani kapor ka ba kata mengintip kan jayu mo ya kalau wei jung kena pulih namar ba i ba hajan lejan man kesini ni iro ba kemudian kan ka sesuai beda pandemic COVID-19 pandemic isu deh lor kani rem ba ngina kaliang seng ke jus ngukya ya kalau wei jung kena pulih duduk ki kena pulih UG bat PG hilawan tasni menyekran bat ni aro ki jingmut ya ke universiti ya ke wei bat kumno ke pelong ke exam ka ba nak kaliang seng kalau ba kemat ke bankong ya ke ba seng kan buat punya juga ke universiti kalau ba nak kaliang ke universiti kamde ban dan kanu jik pulang ke online exam marbang su ke online exam hi kamde ke besok kamtam hakni ke hangni hapo jela jungi ya ke bang i ba bidang buan sibun ke jingduna kamtam hakane wak kibun ki jekah nong kendong nimio kena wak ke ba dikena deh lor kani kenong rem bang ni persajar ya ke online university online examination pada kalian ke universiti kalau asyari ba lahi pulang ya kemudian kanu jingduna nak kalian ke universiti bat kan nilai ban pulang bet dekat exam physical appearance joki kena ngila dekren ru keluar ka jingdu mo ya marwi ing ba keladan ka jing khang school bat ki college anado u bunai march kan terek i kedan ka jing ta kan ni ka benta namar ba ki kena kimio shu ki jing kai ka syllabus su kala pending de lor kan ni nong exam ka university kan ong ba ala kumno shawan pulang exam kan anak kalian ke college ke universiti ma kidai ban dan syai kata ka physical classes la kumno sa kursi important topics ki kena namar bala da ki kena yo ban pakai lo ki kidai ka sa indah kila pendep ke jing pulih juki degree juki kemudian jingmut lara kimdan ya kita knowledge ke pulih nak yang sengi ikran ru ka bayde bat ka examination fees bat kunjuk semester fees mar bagi menta nalor kini ka COVID-19 pandemic ni iba kaldan ke jingta economic activities kumero iba ki parents mo ki fees kita economic action nalor kini kanong rem ba nak yang sengi la jingmut ya ka university bala kumno ka deban relax ni extend ya ka examination fees ni ka semester fees shwa ka exam knamba ki kimi ki keparo ki nyok por bekeluit bat ki kena ki num dan jengek ka ban si ki by exam ni by semester fees nak yang sengi kena ro ba ka bede bat ki kena ki bon nabar mo namar pengitip ka lihu ka de ka university ka ba ki wan ki kena nadu nabari nu po Bangladesh ki don i ba kani ka de ka jingma ka bukraw namar la ba kari India ibar ko wela bun ki jela ki ba pau papa mo ki bahya ki kala da zone ni sto ba kadan ki jingma namar ba la da wan kini ki kena ka ba pura ta ki kena lokal ni ma iba dan hami po ka jela jun tingil ajimot ki university ba shwaban pelong ka examination kariban intimate ikini ki kena pulih na sabar jela ki diban poi shwa kasan sngi hapo ka jela kata begin sang ka kinsang hapo institutional kurban but anda kila observe ikini kasan sngi ki sayo lat ban thoi ke exam bala da kimwan lada ja begini kena na bar jela na bariru na kimpoi hapo shwa kata kasan sngi shwa ke exam but na kaliang university ro kalong ba kanimdan ke jingba kri iki marni haban shimro ya ka concern namta ka jisngan jung
kejelah bajung ki paradok personabi ngina kalian keseng ya ikran doa kebeda bat ka movement mar bang I kadan ke restriction movement utama imtep ba kene constitution kan long kumno nang diskmat kan was ne kan biang hendrai ila ikran do ba lada esi ka situation kamsha hendrai ngimla bani compromise ba ke exam mar ba ke exam kena mar exam hi kedai ka main priorities ban decide you kena ya ka future jung kena yang ya ikran ne bala ja ba ka situation kam biang hendrai lada compel pat ya ka university ban pelong ke exam ila ikran ba ka restriction movement kedai ban relax kena da ka ba let's say na kaliang ke university ni na kaliang buat juga education department rumah in issue in ai kata direction seki district administration ba let's say ki kena ki bon splitting ek ID ai ke university sangrung ya ikran awa ide be task force ban constitute be task force samar ba I mentaru kadai ka ba namar ka communication kalong ya apa pada ki work jong ki college jong ki university berki kena namar ki bon ki kena ji sa bo bodar area mo ke communication kalong ya ba tengya ikran ba tang ba kumno ki ini ki kena bilong in touch ba ki buat penyat jong ka college jong university ngila ai jingmot ba ya ka nihu buat penyat nihu bankin constitute kata ka task force begin ai ka direction ro ba ki college ki ba affiliate ba ki nihu kin constitute kata task force kenang baki kena ki budun jing mo kila ben address ki grievances juki syagi buat penyat jong ki college okay